Okay, we're a roll. So, hello everyone. My name is Douglas Julius de Klerk. Sorry for the bad image quality. This is my first time doing something like this. I've always wanted to make a YouTube channel and post stuff on it. It's just I haven't found a reason why I should do it and for what cause. So, apparently the cause is teaching. So, I actually don't like the glare. Let's take it off. So, as I said, I am Douglas Julius, but you can call me Julius. I'm South African. Yeah, awesome name. I love it. So, recently I just finished my PGCE. Actually, let's do it this way. Let's start from the beginning. Well, this is my left. I don't know if it's your left, your right. Anyway, let's start from the beginning. I grew up in the Eastern Cape, South Africa, and I studied at a school called Hoërskool P.O. Olivier in Grahamstown, currently known as Makanda. After that, I went to Port Elizabeth, Gqeberha, and I studied graphics design there for 2 years. After that, I went back to Grahamstown and I worked there for 2 years at an art school. And then I loved the experience so much of teaching that I decided, no, I'm going to go into art. So then I studied an art degree for 4 or 5 years. I did my honors. And then after that, I did my PGCE, but I didn't. Usually you do your PGCE in 1 year. I did it in 2 years. I was working part-time at the same art school on a bursary, and I was working part-time and studying part-time, and I finished this year. So that's basically my history. And yeah, I just want to say something about, well, that's something about me, who I am, what I did, where I'm from. And now into teaching. So this is an interesting topic for me. So teaching, let's just do it, let's switch. So we are a country full of, we have several languages, and one of the other languages that we teach in, not just Zulu, Xhosa, and all the other language, I don't know if they teach in sign language, I don't think it's official now, is Afrikaans. So I also teach in Afrikaans. So ek gaan nou oorskakel na my moedertaal toe en ja, die onderwys, dis baie belangrik om, ons nou klaar 3 minute, ek moet nou 'n bietjie korter gaan. So onderwys is, hoekom wil ek 'n onderwyser word? Dink daaraan, die dinge wat jy doen, hoe jy kinders benader, wat jy vir hulle leer, speel 'n baie belangrike rol in hoe daai kind gaan groei en wees in die toekoms. So ek het by verskeie skole skool gegee, by die kindskool, onder andere Graham College, VG, Fikizolo, Nsika, Nombolelo, Hoërskool P.O. Olivier, ek het by my skool gegee. En al daai skole het verskillende kulture gehad. En dit het die CAPS dokument gevolg. So, en ek het gesien, daar was 'n baie spesifieke manier van, hier's die inligting, gee die inligting. En dit voel vir my, dit is nie so baie leerder gesentreerd nie. Ek gaan nou eerlik met julle wees, ek het nie van skool gehou nie. Soos baie min, amper 0. En ek het dit gevoel as 'n onderwyser, yes, nou gaan ek die manier van skool gee wat nie vir my gewerk het nie, want ek het gesukkel as 'n kind op skool, verskriklik. Dit is hoekom ek nie van skool gehou het nie. Nou het ek gedink, nou raak ek die onderwyser in daai stelsel waarin ek gesukkel het. Hoe kan ek my benaderinge verander, dat ek op 'n ander manier kan klas gee, sodat ek kinders kan help om beter te kan leer, om my inligting beter te kan absorbeer. Ek het vir myself gedink, ek het al hierdie skole en hulle sisteme en die CAPS dokumente, ek het daarna gekyk en is daar nie ander maniere om dit te benader nie. En dit gaan basies daarop neer,
jy as 'n onderwyser leer elke dag van jou lewe. Jy gee nie net inligting aan ander kinders nie, jy moet ook self groei en leer. En dis wat ek wil doen. My doelwit as 'n onderwyser is hoe kan ek myself blootstel aan soveel sisteme en maniere en soos hulle sê in Engels pedagogies, maniere van klas gee, oorligting indra wat vir kinders gaan help wat sukkel in gewone skoolsisteme. Jy weet, dit nie net onderwyser gesentreerd is nie, maar ook leerder georiënteerd is. En vir my om dit te doen wil ek net groei en ek wil soveel as moontlik inligting inkry sodat ek ander mense kan help basies. Sodat ek die onderwyser kan wees wat ek nodig gehad het toe ek op skool was. Dit is die persoon wat ek wil wees. Ek wil nie die sisteem in 'n manier herhaal en oordra en soos hulle sê perpetuate wat nie altyd maklik vir my was om aan te koppel of aan te skakel of aan te pas by nie. So dis hoekom ek wil leer. Ek wil 'n onderwyser raak en ek wil leer van al die maniere van klas gee en ek wil groei sodat ek kan my raamwerk van kennis opbou wat ek kan gebruik vir kinders om kinders se toekoms te skape en te vorm. So that is basically why I want to become a teacher. And yeah, it's I'm looking forward to the process. You don't just teach in schools, you teach in different other aspects of life. It can be nature, it can be people, there's many ways of teaching, not just through schools, and I want to learn those ways. So anyways, this is my first video. I always wanted to make a YouTube channel. And the thing is, don't be afraid, just do it, just go, start small, even if it looks bad, even if people judge you, ignore it, just keep going. So, let's see where it takes me in the beginning. Mr. D, or DJ D, still need to decide on a name, signing off. So, thanks everyone for listening, goodbye.